Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kinong ilam snong jong ka snong kat khalsa bat ka snong psiar. Kila kerpa de ke sorkar jela ban ai jingbit ya ki pulit batalion ki badan ha ka snong tiwe ban pahra ha ka snong kat khalsa psiar maulber ban ha kiwe di ki snong ki badan ha kapot jong ka jela Meghalaya bat ka jela Assam. Yakni ke jingdawa ki nongilam jong kini ki artli ki snong kila pensngo ha additional deputy commissioner jong ka West Janjia Hills district uba lingkor kenjing ha ka jingye kendo menta ka singi ka arpu lai trik upna jilleo arajar arpu wei. Kinongilam jong kini ki snong kila pensngo ru ye ka jing persha ka jong ki halor ka jingbo ya ka police outpost de ka sorkar Assam ha ka jaka balakot kerteng ka pedeng langhong kabadang ha bapo upur sam jong ka snong Sabah bad ha ka snong khat kalsa bad kabadang shudap shna shen bad pelipat baru de ka sorkar Assam ha ka khat ar tarik upna jilleo arajar arpu wei. Yagan ni ka outpost ito dari Kesla. Iwa arto ini tahu to dah habi ha cepat sekali yang Kesla Kesla pada Sabah. Kemudian ini turun negara yang Assam. Wah, ibu cintik ye dah dari Kesla, pat ibu cintik dari yang Bor district. Kijing pun baik aku ada cedin da ong diwa gino development gino jinsna ko district dari yang kamu mutual understanding bahwa isi yang karbi isi yang Western district dan mereka kauman kat Islam berdep asa kat yaw asa kal Islam yo itu ketemu bi dia pancna nak bersang dari Assam cina hai ka asir de ha tu bor dia mik nagi bor Muhammad ada mik nagi bor yang patbak lengkap video di bor modaya la dia chawi pak debe iki di bor maka tidak memang kita temu yut ni Henry hakan ke senam man em tega acknowledge yang ki wa ya senam tu cuma seperti di RDC Henry itu muda channel drong itu muda channel ada live di kena sen dan musuh senam di mereka bor district 1 em aku yuk kali Assam konkret hatu konkret hatu wide ni kata police of course kamu teman kau macam siapa sih tidak boleh jom ni wajib kamu ni yang 14 pada saya kamu champion ke bor district aku pensengit di konkret yang ke Assam jadi sikit teman ini kuat yang itu maju cintip pensengit di konkret yang ke Assam itu police of course kenang wa hadin udah pembat yang korban dapat hektis satu cenanya dan wo pensengit nama dan ini daun teman ini yang iwan ini wan kepat ini wa wahi de negara sorkar yang nak kau ye negara opus waktu hak tenti yang dinong senong yang hak Islam hak Sabah wa hak put sam yang Meghalaya pada open hak mat de open em kamu pada bertu yang hak Islam ya betul opus itu dan ini daun iwan ini berpat dengan sorkar secisen obe negeri ki Umhoy nek itu ni mahak ithau bahau hab di cepat jing sedi yang wacno yang em jing tik iye ini ni jing thong kai adu di khat Kesla di Psir Molubar Mojam saking tar setai em jing tik iye wancna mat chna le de thombor em jing tik iye de ang de le bor de chna mando geni do jing chna mat illegal em jing tik iye jadi tidak mandi kentu ye ke sorkar wa chimkia ko par hajut por wa be no kinetai I wa to I thau to I hop I kenti yong I nong song senong ku em hagi ta kata man I kam ginong song senong ita I chem I mod snyau yam rem hai andusa ile was snyau yam rem ni kamaban biang sesen ya kite he ku hati ang kita ki betelin Manda em gitu hati wei, tewan gini ginong Assam hati wei, kerja sorom gini gue song senong itu. Nah, hak ia le waki em gitu tewan lu hal ni tanya ini, pensir tenban yo baik tak. Lada cia wan kita kisah mah song senganyo baik. Dekata apa untuk waka jenis yang sorom yang itu mana ketika tahu wan lu Assam itu, Assam wan itu.
เราได้ช่องกันตาช่องนี้ก็ยิ่งมาคลามียิ่งมาหน่อยแต่มันวันสุกหลายสุกนั่นมีdan itu kata man ini kalian ginong song senong musnyau yang rem hai non tercajur hai ya gini wah kerpat nilai ya ke bawah surga saya sistem dan kata kecingnya to oke niki betulin kan ya ki ke bawah ulang ini oke wari kita senong kita naruh morba nang uman ko kurap thut kata kisah lalu tu ya oke yo nilai uman gitu nong song senong kurap cengan lada kami itu mau kecing setengah orang bukan mau kalau ruam le kalau ruam yang gigi berule dah usah kondik nak kontrol ini to dia kontrol kita tak buat yo sih ha ko setengah orang ha yang rem ha i kami langsung ngatem ye yo le ye ha di sidem em pun senyah ide yang ide ongi wa hadin udah kondisi no ini jimut dari yang itu piu jimut piu wa mandalai yang kita jamra menster kesini kemudian tip ya kelam hajrong gini nong ring do de percat hakmat yang ibentai hakmat dari ong ye tene ong dari yang ngahi teman ngadawi pai do le konsol distrik administration hejun por man dengan yang ga ide tene di kelam wa kamu doang kurang bak tene wa katai ka batalion kam go em hati baik dia pensnyau yi wa ong i wa em pon ye le chong ge tai de hajin sikhet dia pi kelam bi verbal wa ki tagi batalion kam tai ong yi wa meni dau em la juti no pi ha kita area ge hab hakat esla ge psier bat moro berterda Henry ong gi em authority no i bo lai duti churu tai thau em bor em yo ardan tangaram te man request ki ne gisni wa bor gi ordar gi gari gi motor yo lai duti churu tai thau man ge chong ngan ya kita gi nong chong do em hai tai he jo bor ni man gi nong rim ko ki de chong de sak hai tai lai duti che tai thau yuk suk usan yuk yada ke le ya kita gi nong chong do em hai tai dan ling yang tu nga ling nga tem ye hu le yete ka bor to ho ha department don ni ko ye ko phak ya tega pardar nai ye yu la ti chado kita kita area yu am cita jadi te ling yang ko ATM tene dari kelam jadi te na ko por bodi di border issue ada yo wa sarkar yang ini cukya wat tang kecik lah ikini ki border issue yaki tadi baik ichunong yang sudah ko yogi yang sarkar asam na pendrem jori wa thom na por macam thar so por uang yang ini pendem bo pendem jor khantam ki sarkar yang ini umjo bana upai kita kira yaki chunong ku yang skapot kita chunong khat keslap share mojam terter wala bo ula ikala temporary outpost yang kali betulin hita hati we tang wa chong gi so bamja gi tu mem tu tang kejak le jingga da yang ki UM kita ki bai ba kena kali yang ini pendem juri sarkar wa na kapor kamu lai uli unjuk bana ko bai sarkar asam him gebu ka ni ke lockdown kawan ra ko dekat outpost hapo asa cenam sabah tang sarkar yang iman nang ran ceden sarkar asam nang tur si na kali yang i dawai wai yang sarkar ko khana gi ini wachia wala dem ye ko jingga da ki bai ba nong sta sabodar sta khana gi ni hok bo na yu tibi uri da pendi i yu tho ikra ti da pendi i ulai ni chike ka sarkar ni bha da yu bana ko por lai krami ku dei pha yang bai ku dei dang bai bai yum ye di ya cha ni bha ka nang lai gi por bai mi nang chitom nang saja ki sa ki thai wat ki rap gereng yang ki cha pun thut gi ne gele yang gi ba i dawa i sarkar be gi ku bi sebab ye ko mo yada YouTube sab YouTube dan tu di bi dia make skin duit